Sizin birge men Erşatpен ko'ngildamlasa, biz bugun akim ikimiz Dima gipermarketine keldik. Sarı qara degan challenge ishtirokini bo'lamiz. Ya'ni kim ko'p zat oladi, sol jeng'iz bo'ladi. Do'stlar, endi akim ikimiz bizlar hozir tanlab olamiz. Men sari bo'layin, akim qara bo'lsin. O'tkini o'tisi qara. Do'stlar, kim ko'p zat oladi, so'ng buni mashinani yegadi. Desingda, olinchi videoga ketdi. Akim ikimiz kirdik. Endi hozir zatlar qaraydim bo'lamiz. Kim ko'p zat oladi, sol jag'da jing'iz bo'ladi. Olinchi ketdi. Do'stlar, buni men M&M's aldım sarı. Do'stlar, akimni qalsibay unday qarab jir zatlar bilmaydi. Do'stlar, endi kelisi ikkinchi sarı. Do'stlar, men M&M's'ni qalsibay oldim. Men qo'shim holatda bo'laman. Do'stlar, men fanta olacaktırman. Voy, ağır ekan. Men do'stlar, ağır ekan, mashinamda aytdim. Ağır ekan. Arkadaşlar, M&M's'ten başqa zatlar ko'rinayotgan yo'q, sarı zatlar. Qayoqda sarı zatlar? Do'stlar, men bunday chips olyapman. Frey, men o'tsinday ko'kimiz olib жатырмын. Do'stlar, akim strechi kezis qalatir, onda jamchi qarazatlar izlayapti. Do'stlar, men mana yerdan banan olyapman. Hozir anjirlar o'chitib olib bo'laman. Do'stlar, men sarpish izlashimni taptirmay qoladi, o sarpish izlashimni. Ne do'stlar, annisba bu challenge bor desam, o'zimni qalaganda sarpishlarni izlayman, unutgan. Do'stlar, men topdim sarpzat. O'zining любимый zatingda yashab. Do'stlar, men o'shunday biyoz ice degan olib жатырмын. Do'stlar, bu yoqda kling ayron ekan. Do'stlar, ne var ekan tag'in? Sarchisi qaymoq o'yinchi, sarchisi qaymoq yo'q. Bir o'rindan o'shunday nag'iz tvorgni olayin deb turman. Do'stlar, men bunday tovuq oldim. Neza to'yishadi? Bu sok nardan bitib ashatda ashat. Kuchliken. Olasizmi? Alam. Al ketdik al. Ala qo'y. Do'stlar, men o'shunday sari yogurt topdim. Qile. Qalıqlar siyerden sonra to'g'ri so'raymiz. Men do'stlar, sarzatlar to'g'ri topilmayapti shu. Ne qildik? Sari. Do'stlar, men mana sari list oldim. Do'stlar, aniqdan jin shimsqisini ko'rdim. Kassa kumushsa nomer 20-chi kassani o'tuvingizda so'raymiz. Do'stlar, sizlar like knopkasini, men подписаться knopkasini unutmangizlar. Men sizlarni ochkimen qarab o'tirатын bo'laman. Siqmayap ketsin-da. Yashab yetibding o. Qarangizlar. Voviz degan savsta oldim. Do'stlar, qarangizlar, men mana pikot oldim. Al do'stlar, do'stlar, uning ikimizga raskishga olib жатырмын. Do'stlar, men bunday pechenye olib жатырмын. Bu şokoladın sarısını da aldım.
заттың сарысын тауып алдым. Достар, мен осындай киімдер алып жатырмын. Қандай сырты? Ершат көрсетші, сырты қандай? Күшті екен. Чупа-чупсты. Ішінде не ол? Киндер ма? Киндер. Ішіне ойыншық бар. Сен заттарын біраз зат алыпсың ғой, Ершат? Көп зат алдым мен. Так, әкем не зат алып жатыр екен, а? Достар, мен мынандай Белвитта деген алып жатырмын. Достар, біраз зат алып ғой, санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Достар, мен көп зат алыппын ғой, 17 зат алған. Мә, ойлаңыздаршы, енді әкемдікі не болып жатыр екен. Көрейік. Қанша зат алады екен, көрейік. Әкем не алады? Ане Milky Way. Mamaga kıvam, bırakıldı, acıyı, ataha, neden? Kesin bana da şikalat. Bize bugün senin şikalat alalım. Мә, әке көп шоколад алатсың ғой? Қандай қара заттар бар. Достар, байқаған шығарсыздар, әкем не жақсы көреді. Kesin öyle kalatsan şikalat. Nece kutluğa men şikalat. Міне, достар, әкем осындай кофе таңдады. Түсіне, достар, осындай алуға болады екен. Ты что, с ума сошел? Достар, әкем осындай Кока-кола алып жатыр. Еще Кока-колаға бола машина ойнатып жатыр. Yatırap. Кират-чирап ойнатып жатыр екен. Әкем атын білет, мен атын ұмытып қалып біреу. Көрдім. Достар, мына қараңыздар. Ой. Мына достар, мына қараңыздар. Достар, әкем қайтадан кофе алып жатыр. Kartan öyle. Достар, міне әкем мынандай пепси алып жатыр. Достар, әкем екеуміз осындай 3 қара чипси алып жатырмыз. Bol. Достар, әкем болды дейді. Енді заттары неше екен санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Достар, мен общий ұтылдым ғой. 17 заты мен ұтылып қалдым. Достар, мен көп зат алдым ба десем, қара заттар әкеме жоқ деп, әкеме көмектесіп 23 зат тауып бердім ғой. Мә, достар, әкем ұтты бүгіндікке. Мен ұтылдым. Шамал 17 заты мен ұтылып қалдым, достар. Мә, енді достар, кассаға барып есептетеміз. Достар, сіздер менің арнама тіркеліп, лайк басып,
подписаться кнопкасын басып кетіңіздер. Сол кезде мен 10.000 подписчикке жете аламын. Достар, сізде бір комментарий жазып, мені 10.000 подписчикке жеткізіп, мені арманымды орындаңыздаршы, пожалуйста, достар. Менің жайтым 19 болып кетті. Жаңағы мен қосқан кезде мынаны қараңыздар. Фанта. Екеуін қосқанда сарыза. Қасынан көріп қалып, осындай алып жатырмыз. Ұнатып қалдым. Достар, міне біз заттарды алып болдық. Әкем екеуміз міне Дина гипермаркеттен шықтық. Достар, енді біз үйімізге қайтып бара жатырмыз. Сіздерді барлықтарыңызды жақсы көремін. Көргендеріңізге рахмет. Әке, сен көп зат алдың. Сен машинаны оттың. Десең, е? Сау болыңыздар.